Kubor Nongkyrshan jong Nongkyrshan Hima. Nongkyrshan jung Lionel Messi kila Shad daga Kmen batlawi ki sopti Hadien baka Argentina kala Pynliem ke Egypt dalai ko laar haga khun jong ka benta ka balai haga football FIFA World Cup ka balong men haga neutrik menta ubnai ha United States of America haga por khandai steng men miet ka le kai ka Argentina bat ka Egypt kala pen kende men siam lo ki Nongkyrshan jung Messi ki bawan pet kai hamadan Polo ka bala pen bet kerpang namar kamsham larung haba ulayo ban kenjat penalti. Kaba penduk mensiam shibuan ni Nongkyrshan Messi kadai namar ka Egypt kalayo ban thapat haka khatsan minit lingba uwai Ibrahim kabala penong ni Nongkyrshan ka Egypt ban Shad Kmen. Habala sedang sa ka kelamiat ka Egypt kalayo thap sa kawe ka kol haka 100 minit da Ziko kanele kala penduk mensiam shu ni Nongkyrshan Messi namar ka jing Shad ki Nongkyrshan Egypt. Hendai haba kapor kadang sa satang khatwe minute shwab u referee un penwaino u si Romero ulayo thap yaka kol haka nyup khandai minute kabala ai mensi mi Nongkyrshan jong ka Argentina bat haba Lionel Messi ulayo ban penpha yaka kol ka baar haka phrap hulai minute kabala pen Shad Kmen yaki Nongkyrshan hapulo haba kapor le kai khandai pho minute kalakut u referee ula ai tam sa 100 minute bat dei hangni U.E. Fernandez ulayo ban thap yaka kol haka khandai phulai minute ban penong yaka Argentina ban job yaka Egypt da lai kol la ar kol da ka kop ka Argentina kala penong ki Nongkyrshan jung Messi ban Shad Kmen bat donru ki bra lau sopti namar ka Kmen palan bat kila perta Messi na do jaka pet kai hadu bandami hasurong ka Argentina haba kala rung shaka quarter final kanya khun persha yaka Switzerland haka khat ar tarik mata ubnai naitung ka bahab haka singi ublei haka por handusteng minister katba ka jingile kai ka Switzerland bat ka Colombia kalong ka baya khat henrei da ka jingkanjat penalty ka Switzerland kala job da ka barung saukol lalai kol Titik mana kami rung mesti mana kurasi. Messi. Kejap kumno. Yo, brother! Messi, yeah!
Barok ki brio ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang. MIT University Meghalaya mankasni kalong kajing sedang bathumar ki jingikai bapura katkom kajub kabamta. Ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kalalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya kajingya lenti kabastang syakalawai bacok.